Definitely Cibonro di panel discussion sebadan penting di Pak Robert Kajuren, Pak Arben, Pak Kumjuru, ya iloyo ipapau nama ini Pak Arben Sudra. Te Kumjuru ipi baru berani banang aku dari yang sakit college ke pembos yang ini kan program. Te kecing kendung neng lah sengap kecing siang dan kau kecing keli. Tanpa kesan-kesan kami kau kecing keli tentang Rahman. Aduh bah klasen ni sengap ba kami kalian gidan kam gidan ba om so dan kam artikel 371 dan kam section lu gidan kam dek artikel 371 diminta ka ik babi ang ni lara kami kalian kalau dek full fledged state tribal state idan santali general seat apa orang state bani kabaan hampo garuhils election to the district council tidak kiwe jalan real besi bentang kebalai tolong bahatu yang ini di non scheduled area ke badan kami ila long full face schedule ne kumno ne ka jumpa mentah kalau pengilatron ka schedule kumpau ni kalau pengilatron di non scheduled area ni kamla ban kapsuai ka haduk kat mentah Diminta lanang idam kam ya ke artikel 371 balik idam kam nak jadi election kalau dia kebuat dengan kliap nak ke district council dengan idam kam so ya ke district councils election to the district councils balik participate ya ke ni apa kami kalian diladan full fledged state pada haju keporu inscribe no yang ini fight general seat di kedai jam state berapa way boleh sebut Haji Kili yang kita dia tahu Thì cầm đất kanu ka constitutional provision kaban declare dia kanu state as a tribal state. Kadon tang ka 2442 kaban define nya ka tribal area. Ka ong ba ka tribal area kidai bahasa kidai ki batho ak schedule but hak schedule kadai ka para 20 ka batai kilo ki area ki bahapaka te kumba pitep ya ka para 20 wat la mensua kumni hapo angni ki don gini ki normal selong area but ki cantonment mentakin kumba POE ka e ka sarkar India mentakan le kalau ki cantonment mentakin transfer no agi civil area ka proses mentak haki civil authority juga proses minta kita niat ya ketangin saya keren lah kejong ka isu hari ya ka para 20 pila ban expand pila ban include ya kata ka wei ba iba admin mene ilong ba nak lang mip krom kadi ka wei lagi demand ha kan ni gajing ya penbek ya ka cispa abusan constitutional amendment ya constitution of India ka wei dia kata ka baar ku bangi ong ya pi mene kalong ba I am of the view lani of the opinion ba namar ba kita kinong ki hill state ki jongi wat akapot ba kila yo la ka jong state hari kim siam la pendu no ya ka schedule ki kwa bangindon baro ar bat ka state bat ka schedule ngangas no bangindon kambans properly segregate ya ki power ki jongi kumno pin segregate ki power ki jongi kalong ba we go siaka Siapa original schedule no boleh hak original schedule kadon ka proper segregation of power between the state and the schedule. Kadang kabor ke jongki kanu ka state kala bende kanu ka diskonsil kala bende. Nata kadau ku bang ong pi kalong ba kadon hangtu ka pasai ka bong ba no act of the state legislature in respect of that para 3, para 8 and para 10 shall not apply in diskonsil area. Di kata kalasay ka diskonsil kesenaan untuk para 3, para 8, para 10 ke state government kesenaan under 7 list. Di lada kidon kijing atang ko apden ke 7 list but ke schedule hantu ka akan say baong ba ki ak jog state legislature country kam. Ngim ong ba ka diskonsil kan simno ya baro jog state the entire 7 list. Mentala na pipik hasam mentala na pipik hasam under para 3A. Lajan baro ka board jong ka state ki ai sa ki diskonsil.
Lebih baik para tri ya ka kantamnya ya ka bodoh territorial council. Ando para 3A ki wanra special provision. La lebih baik ya pok Mizoram. Ka government of Mizoram mentah berpenklannya ke schedule ando para 6 ki entrust susu ke bor sekitu ki lightly ki autonomous susu. Ngimong mengi follow ya kita kemudian ngong segregate ya power. Kanu ke bor ke council, kanu ke bor ke state, let these two constitutional authority remain in the state of Malaysia. พี่แล้วอันนี้อันนี้กันประเทศกันอยู่อันนี้ก็ว่าพี่ก็บอกลงนะไทยพลัสก็ไปยังชิงเครนกันจุนี้นี่มีคลิปองมันนักเรียนกันจุนี้มั้งนัก voice of the people party งาน represent ว่ามันต้องกำช่วยสิลิงยองกับ60กำปัดเบียงบัดkita ki district council ki benar Assam lagi long Karbi lagi long Bodo pimut kini kin hun bagi nesa ki autonomous district kini ki kon banyo full fledged state te kejingkli nado basbang ada musuhku balik ni ki beli ohin state lada kalau abiang ini tengah district council hai berpikir perkat ni kata let perkat dia kata balik ni dan rekam balik ki ke benefit kabang ni yo habang yo ya ke full fledged state ni haban keren ni ke benefits mo mendang ni habang ni mut bagi ong ke tribal state balik yang tribal state nomor majority ini ke tribalแต่kamu ngidun di tribal ba nyenumla apan ai jagai kuwe ba na kata ka apply ke reservation kamu juga reservation beli hapan reserve ki seat reserve ki kamru te kani ke dia kuwe ba ki issue nyemla we cannot live in isolation ngidun mental arung ngila ada patai menen ko bagila ada rung sigari India ya bagi rung sigari India we are governed by the constitution sigari India te hangi ngidun kamban fight it provision even protect ya ka hak ka jing But kasong haki pai ba ingin let back with a very clear message pai ba we will fight more power to the state. We don't want to encourage dual power in the state. There is a difference between more power to the state and dual power for the state. Lalu pai ga ukwa ai dual power ai kin priang ai kata version ke jungki. Bagi ko apan penkhan biang ai ke district council ban segregate kumbale ka Bodo ka Karbi kidai different ethnic ni dei ke jabru khasi bat garung layo ela ka jong ke jela apa pora don kamban pentan kenapa upai ba onso balik kinong yalam jungi ki klem penduk ke dis council not because they respect ka ji shai ka long kinong yalam jungi ke pon ki sing yong e kamat idon ke dis council kenapa kan ka springboard nam tak itu ko ele emle katakan ke facts kenapa kan ka training ground lara ka dei shisha kata kapag dis-council ka nung ka-shield, yung ka-check, balitin ko ako nila MLA. Ito yung bili MDC. Balikin mo. Kini-kini kong perhat, ki-thoughts, kaya ka voice of the people party ka kuwakan breach ko pa iba. Hindi ka ay ka bangi ka-interest ka ultimate goal ka jing kalong ban-protect yung ka-check, ban-preserve yung ka-hop ka jing, ban-pinsuk yung pa-ba, na ka-bapay siya ka-diyang kamon. Upay ba utit, kani-kani ka-one link state government. Lada ka doon ka dual power, shallow pili. Monobar machine ji haka ji anti nomor kata katau ni kwa pangila sinshari dale DLD don come more power to the state kata ni hapa ni khut kam dei benta ban ong tala da man tau sie mo ong biang ni kwa ban long biang ku sie men hendai kwa bor biang shelu pai ba onlet on pai saka dorbar snong ne on pai saka dorbar himane on pai saka dis council ne on pai saka sarkar jwa too many authorities gai ke jing tu ke jing tolong Dei ban ai ka la ya ka soka jala bakala pan thau ki an hai ki tu area ki ba mene yong ba kimla dei na ka raw ni sa fight ya ka article 372